Check tender puthak Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Secretary ACS Ibon Teron Superintendent Mongol Singh Tarolapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Dioping Maslayatung Lam Clark Kipi Karbi Anglong Autonomous Council Hinpen check mate bamboo tender kipi puthak Amri constituency Umswai Amsoi Community Hall along project loni phaing korake thom arni Amri Chenthong Duar Amla Araratum Kamang Hu headed Japan Clarda Kalam The Kethan Pachinia Birda Umpanai Pen David Singh Teron Birda Nangpali Lapenjong si Karbi Anglong Autonomous Council at Mahin Pen tender kipathik Arona Dor Ateng Pen check anam Pajum Hek Puluti check Maholdar to Mapan ke Karbi Anglong Autonomous Council Pensi Arona Teng Pen Ing Sai Pupusi Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department ACS Ibon Teron EM Dioping Maslai Atum Herangke May Pen Clarda Kalam The Radatuma Thengno Than Pachini. Isi confusion do kusini ditar dilong regarding minimum support price per bamboo pole of standard length. Mane ipuma bamboo long itu isi minimum support price itu titik lam pen langsung SOP long point number 15 long itu confusion do apa dilong. So confusion bang is very simple. Labang itu mang bamboo ke Apol as size ating itu tinta kategori itu super deluxe pen boleh non itu mange council pen itu minimum support price itu non set lagi bamboo kheti or bamboo komasi ki ema ki evek teman isi tunda protection pilih ki evek teman protection ki konsi itu mange so ador jomhe season mena hino itu ndaket toke super longke 8 toka deluxe longke 10 toka bullet long 12 toka tamane season jomhe meno hino laso bamboo grower mane kuma si bamboo ki evek kuma bagan beji along se bamboo doma laso amalik bangke super long bangke jongi season hino noy aktoka pe ko melo aktoka te long bag man to ala to kimino de la ake deluxe size bamboo ko de 10 toka pe ne sila cap pe ki ko melo long de to sila cap pe long bag ake bullet size bamboo bangke ala bamboo malik bangke 12 toka ke long bag kipat market ali wala सबसे तक तो के मिनिमम सपोर्ट प्राइस तमने लापन के अबे ना सुन नहीं लो सीजन में के तुम आलू को पाए लगे मार्केट लिंग में लगे सब हला बंगे itu mah protection की बंगे अदो की पास सुन तंग पास सुन लो हुए नहीं बंगे itu बंगे अत्तो का तो सकन बाटो के लगे लासो अबे के ना सुन से ला बंगे aku इसी क्लैरिफिकेशन की कंटू में ला बंगे बैम्बू हला बैम्बू ओनर बंगे खेती ओनर बंगे हला में लगे तब तमने कमा बागान कमा सिकी एवेक में किथु अदो गडा के तोके ला बंगे बैम्बू अदोर मतलब किथु बंगे 10 टका ना 12 टका ला बंगे मोकेला तुम हला किथु तुम्हें चिंगाय बोला के लगे मार्केट लिंग है मुझे अमुनी के एवेक बंगे बैम्बू लोग बंगे 8 टका सुपर फ्रॉम के 8 टका पे की कम लोग ले लो 8 टका पे अंसों के लोग अंगे डिलक्स के सिगा के पे ना बेना सुनो ले लो अंगे बुलेट के 12 टका पे ना बेना सुनो ला हेलो क्लैरिफिकेशन में अंगे मेरी लासो वाला मने लासो national level kecil kan tu makanya lah solam makanya confuse ni mana dapat ini kebuji itu bersama taxation department itu forest department itu atau benda clarification itu makanya itu mereka berat teman kecil suri kan lah so itu cek itu mana mitang produk setama ador bang itu cilong benda itu dah reports nongol loh jadi semua orang so tunggu pum sari toka pas tokan dah jangan kok season hino ke sari tokan langsung tuh sebetulnya langsung bos tu bang sih protection kita itu mereka hat toka pe langsung nongol loh sebetulnya langsung lam kecil macam itu laban Islam pada support itu mana sar itu kecil mana mana itu surprise lah alam itu pada itu lah isu bang mana itu confusion tu kisman itu obviously seperti itu mang bang itu hantu mereka alam itu nak puji lo alam itu tak munci lo alam itu tak le sini lo angke benefit bang itu alam itu munci lo apalagi sarki person forest ke itu malah forest mana itu gate mana itu menteri test kita alam kami itu malah tax system structure tu dia taman organize betul semua so unorganized regular betul orang itu mangai langsung polisi itu regular betul langsung polisi itu yang pada non isi bolero camper so bulu kunci penjong si dalam tu through aggregate non check kono tu apa yang itu calculation non alang depan itu mesti tahu lah 450 rupees kita lah itu memang pe itu mah akimi system lah harus ini betul ini teman 250 rupees ke saving tu so untuk gari kita itu savings tu
naso system में regular delivery सब savings itu तुम कागज तुम चलान था legal proper legal चलान हो अगला bamboo के अटे के नाम के bamboo के इतुम के it is a grass so it is from revenue lands तो forest lands itu मैंने चलान document का अगला चलान के legal dampu अगला itu mah व्यापारी तुम सुनसिन lah pun itu meklan Tangke lah dapat Tapi bisa sabi din ako. Ate itu kita daw lagi itu mas source tung chingi daw ate check eh. Yung sinali itu kagos sabi ko ini kada bang nanek mo di ba. Bang law and order by enforcement agencies to pa nanek. Sami non bang itu proper kagos to ko. Non la itu proper kagos mo itu menon da. Non everything non itu procedure to make up ko. Council bamboo growers unta ador chilong ko. Pas itu check ador ko pa. Ako tax ke rom sort में bini tax ke itu ke lagi tax ko nam ta lagi itu bang ador pa ko itu bang check ador chilong nei ko check ador kimi bo ang kana so kimi margin mon itu 500 tani itu ta tak pang itu metang arai itu mai metang itu ma revenue se ta itu ma chilong itu seperti itu bang laso ador lai mo check itu thing ni jatan so itu organize itu semua tangke lah bang kumen tu masih po. non itu planning 1 तारीख mana tu itu pas check ya November 1 तारीख mana so non ko ikidin lah developments lah Sir. Hong itu jong si check ki pangru ma itu men dipo itu na itu so SOP itu men dipo itu tak sido ka no abrang ma dipo ke noga mojai moriga lang dipo do lab ti ma ti to halai dipo lo tu se ador ta tik tik non ma la dipo ke no itu ma distributor ku dak si tu pangru ko check pangru mo de check pangru mo itu ador tidak mo de ada halai department itu no mana ko agar laso itu ma ador jidan ba ador pa de tamne rong so na ador chino अगर हम सोच में ऑलरेडी तक तो टंग होंगे किचु ये तुमके 8 टका 10 टका 12 टका अपडेट करना सुनसे लो जो है सीजन है बोलो की बात के मार्केट वाली मुझे ना सुन से फॉरेस्ट में एक टाइम करते हैं तुम डिपार्टमेंट ऑफ टैक्सेशन का जिक्र है तुम एज पर आवर काउंसिल टैक्सेशन लॉस